Hashize imyaka irenga 2 intambara yahungabanyije isi muri iyi myaka ya vuba itangiye. Ni intambara yatangijwe n'Uburusiya buyobowe na Vladimir Putin ku gihugu gituranye cya Ukraine. Kuva ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 ntabwo bwakwira isi yose itavuze iyi ntambara. Gusa uko iyo ntambara ivugwa ijyana n'izina ry'umugabo watanze amabwiriza yo kuyitangiza. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'Uburusiya akaba na perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin. Avugwaho byinshi. Benshi bamufata nk'umuyobozi w'isi itavuga rumwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numwe mu bantu bashakishwa cyane kuri internet, ku mbuga nkoranyambaga, kuri Google n'ahandi. Bamwibazaho ibibazo byinshi birimo n'ibyo utakeka. Hari nabibaza niba ari umuntu cyangwa niba ari ikimanuka. Bibaza umutungo afite, bibaza niba agira umugore n'abana, bibaza niba ari muzima atarwaye, bibaza n'ibindi bibazo bitagira ingano. Wowe ni kangahe wabonye amafoto ya Vladimir Putin ari kumwe n'uwo bashakanye cyangwa n'abana be? Muri byinshi abantu bibaza kuri Vladimir Putin bashaka kumenya amakuru y'umuryango we, cyane cyane niba afite uwo bashakanye. Nibyo afite uwo bashakanye, Lyudmila Alexandrovna Ocheretnaya Putina. Bashyingiranywe mu 1993, batandukana mu 2013. Kuva batandukanye nta makuru hari yuko Vladimir Putin yongeye gushaka. Uyu mugore nubwo yatandukanye na Vladimir Putin, ibibahuza byo ntibibura. Nk'ubu kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangira, Uburusiya by'umwihariko Perezida Vladimir Putin yafatiwe ibihano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi we n'abantu be. Madame Putina nawe ari mu bafatiwe ibihano. Nk'ubu Ubwongereza ku itariki ya 13 y'ukwa gatanu mu 2022 bwamufatiye ibihano birimo gufatira imitungo ye ndetse no kuba atemerewe gukandagira mu Bwongereza. Leta y'Ubwongereza yavuze ko ibi bihano byafatiwe Madame Putina kubera ko ngo hari inyungu akibona ziturutse muri business z'ubutegetsi bw'uwahoze ari umugabo we Vladimir Putin. Gusa ibi bintu Madame Lyudmila Putina ngo ntabikunda kubera ko mu buzima bwe bwose guhuzwa n'ubutegetsi bw'Uburusiya ni ikintu adashaka no kumva. Abakurikiranira hafi by'ubuzima bwa Perezida Putin busanzwe burimo ibanga rikomeye bavuga ko umubano wabo wanangiritse cyane ubwo Perezida Putin yatangiraga kuzamuka cyane agana ku butegetsi bw'Uburusiya. Madame Lyudmila Putina afite imyaka 70 y'amavuko. Yahuye na Perezida Vladimir Putin mu myaka ya za 80 mu mujyi wa Leningrad. Uyu mugore yigaga muri kaminuza ya Leningrad State University, ubu ni umujyi wa St Petersburg. Uyu mugore yigaga ibijyanye n'indimi. Vladimir Putin we yari yarahize ibijyanye n'amategeko mu myaka ya za 70. Putin yasoje amasomo muri kaminuza mu 1975. Bombi bahuriye mu rugo rw'inshuti yabo yari yabatumiye mu birori. Urukundo rwabo ruheraho kugera bemeranije kubana nk'umugore n'umugabo mu bukwe bwabaye ku itariki ya 28 y'ukwa karindwi mu 1973. Bombi babanye imyaka 30 kugera batandukanye mu 2013. Muri iyo myaka yose babyaranye abana babiri b'abakobwa. Barimo Maria wavutse mu 1985 na Katerina wavutse mu 1986. Madame Lyudmila yavukiye mu gace ka Kaliningrad. Mbere yuko ahura na Vladimir Putin yari mu bakobwa bakora akazi ko gufasha abagenzi mu ndege. Babita hôtesse de l'air cyangwa flight attendant. Nabashinzwe kwita ku bagenzi mu ndege. Yakoraga mu ishami rya societe yatwaraga abagenzi mu ndege muri Kaliningrad. Amaze gushakana na Putin yasanze ari umutasi mu kigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete KGB. Aho Putin yajyaga hose uyu mugore yamukurikiyeyo. Nk'ubwo umwana wabo wa kabiri Katerina
yavukiye mu Budage bw'Uburasirazuba, aho Putin yari yaroherejwe gukorera mu myaka ya nyuma isoza intambara y'ubutita. Icyo gihe ubwo Putin yari umutasi, Madame Lyudmila yatangiye kubihirwa n'ubuzima n'urugo rw'umutasi, kubera ko akazi Putin yakoraga ko gutata katumaga atabonera umuryango w'umwanya, ndetse ngo yahoraga muca inyuma kenshi bijyanye n'akazi yakoraga. Gusa mu myaka ya za 90, Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zimaze gusenyuka, Vladimir Putin yasohotse mu by'ubutasi. We n'umuryango we bajya kwiturira muri St. Petersburg, aho Madame Putin yavukiye. Amahoro aragaruka mu rugo kubera ko icyo gihe Putin yari umugabo usanzwe udafite na kimwe kimuhugije. Ni nacyo gihe yatangiriye urugendo rwo kwinjira mu bya politiki. Madame Putin kuva mu 1990 kugera mu 1994 we yabaye mwarimu w'Ikidage muri kaminuza ya Leningrad. Ubuzima bwiza bwo kubana n'umugabo we bishimye bajya mu biruhuko bitandukanye imihanda yose mu bihugu by'ubwiza n'ubukerarugendo n'imijyi ikomeye nka Davos mu Busuwisi n'ahandi, bwarangiranye n'umwaka w'1998 ubwo Putin yagirwaga umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya FSB. Mu myaka 2 yakurikiyeho mu 2000 Bwana Putin yahindutse umugabo w'ububasha bukomeye ubwo yabaga perezida w'Uburusiya. Iruhande rwe Madame Lyudmila yahindutse umugore wa perezida, First Lady. Nubwo Putin yari yishimye, ntabwo Madame Putin we yabikunze rwose na gato, kubera ko yabonaga ko izo nshingano zo kugira umugabo w'igikomerezwa zije kumutwara umwanya yamuhaga nk'uko byari bimeze mu myaka ya za 80 ubwo yari umutasi w'Abasovieti. Muri make ubu bukomerezwa bwari buje kumutwara umugabo. Madame Lyudmila ntabwo yishimiye ko umugore wa perezida rwose habe na gato. Yashaka kubaho ubuzima bwe busanzwe mu buryo bwihariye. Ibi ntiyabikunze. Ndetse mu myaka 13 yakurikiyeho uvuye mu 2000 ubwo ni mu 2013 ubwo perezida Putin yari perezida w'Uburusiya ndetse nyuma akaba minisitiri w'intebe w'Uburusiya, Madame Lyudmila ntabwo yigeze yumvikana mu bitangazamakuru ashyigikira politike z'umugabo we. Ibyo ntabwo byari ibintu bye rwose. Yahoraga acecetse. Nk'umugore w'umukuru w'igihugu yagaragaye iruhande rwa perezida Putin mu birori bimwe na bimwe byateguwe na leta, cyangwa se igihe yabaga yahuye n'abandi bategetsi bakomeye ku isi. Gusa nabyo ntabwo byabaga buri gihe, kubera ko kenshi Putin yagaragaye ari wenyine. Ikizwi neza nuko mu gihe yari umufasha w'umukuru w'igihugu, uyu mugore yashyize imbaraga mu guharanira kubungabunga ururimi rw'Ikirusiya. Nyuma y'igihe kirekire, Madame Lyudmila Putin na Perezida Vladimir Putin baje kwemeranya gutandukana, maze uyu mugore asohoka muri Kremlin ajya kwiberaho nk'umuturage usanzwe ubwisanzure bwose, udacungiye umutekano, utabangamiwe n'abantu bamugendaho buri munsi, hatagenzurwa ibyo akora buri munsi. Batandukanye mu 2013, ariko hari amakuru avuga ko batandukanye n'ubundi bamaze imyaka 6 batabana. Gusa na makuru yaje kunyomozwa n'ibiro bya Perezida Putin. Bivugwa ko muri ibyo bihe byose batabanye, Perezida Putin yari yibereye mu rukundo n'ikizungerezi cy'Umurusiyakazi Alina Kabaeva, umukinnyi w'imikino ngororamubiri ndetse akaba n'umunyamakuru w'icyamamare wamenyekanye cyane mu myaka ya za 90 ndetse n'2000. N'ubu hari amakuru avuga ko Kabaeva akiriwe mukunzi wa Perezida Vladimir Putin. Uyu afite imyaka 39 y'amavuko. Ugutandukana kwa Perezida Putin na Lyudmila Putin kwabaye mu kwa 6 mu 2013. Gusa ibiro bya Perezida w'Uburusiya byemeje aya makuru mu kwa 4 mu 2014. Nyuma yo gutandukana na Putin, Madame Lyudmila yahawe miliyoni nyinshi z'amadolari ku buryo uretse kubona ubuzima bw'ubwisanzure no kwishyura ukizana yashakaga, ngo yanahindutse umukire. Nyuma y'imyaka 2 atandukanye na Perezida Putin, mu kwezi kwa mbere mu 2016 yashakanye n'undi mugabo arusha imyaka 21 yose, Bwana Arthur Ocherenti. Afite imyaka 46 y'amavuko uyu munsi. Nyuma yo gutandukana, nta makimbirane no gutukana kwabayeho hagati ya Putin n'uwahoze ari umugore we. Nk'ubwo nyuma gato yuko batandukanye byemewe n'amategeko,
Madame Lyudmila yabwiye itangazamakuru ko ashima cyane Putin ku mubano bagiranye. Nyuma yo gutandukana, Madame Lyudmila yaburiwe irengero mu ruhame rwose, ajya kubaho ubuzima bwe wenyine. N'ubu ntabwo akunda ko hagira umubazi bya Putin. Ntashaka kumva ibijyanye na politike. Icyo ahugiyeho ubu ni ukubana n'umugabo we, bivugwa ko amuha ibyo akeneye byose. Ku rundi ruhande, Perezida Putin nawe yagaruka ku wahoze ari umugore we, amugaragaza nkaho nta kibazo bafitanye. Rimwe mu kwezi kwa 12 mu 2014, ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru kuri televiziyo y'Uburusiya, Perezida Putin usanzwe abikora gake cyane yagarutse ku buzima bwe bwite, avuga ko afite umukunzi. Yavuze inkuru y'uburyo inshuti ye yo mu Burayi ngo yamubajije niba afite umukunzi. Putin yabwiye abanyamakuru ko yasubije inshuti ye ko afite uwakunda. Asubiza wari umubajije ati byose bimeze neza, ntuhangayike rwose. Ndetse muri icyo kiganiro yabajijwe niba hari umubano afitanye n'uwahoze ari umugore we. Asubiza ko rwose bajya babonana, kandi muri icyo kiganiro yanavuze ko n'abana be ababona kenshi. Madame Lyudmila akimara gutandukana na Vladimir Putin, n'izina yararihinduye rwose, Putina arikuraho, ashyiraho iry'umugabo we mushya, Okerenti. Ubu yitwa Lyudmila Alexandrovna Okerentinaya. Gusa uko byagenda kose, kuba yarabanye imyaka 30 na Perezida Vladimir Putin ntabwo byagenda gutyo gusa, ntabwo babura aho bahurira. Iby'umubano wabo n'ubundi biramukurikirana, kuko nk'ubu yafatiwe ibihano n'ibihugu by'Uburayi kuko yigeze kuba umugore wa Perezida Vladimir Putin byonyine. Ibi ni bimwe muri bike ushobora kumenya kuri Madame Lyudmila Putina, wahoze ari umugore wa Perezida Vladimir Putin. Abana babiri ba Perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin ni abana b'umukuru w'igihugu urusha hafi ya bose ubudahangarwa ku isi yose. Ibi bibagira abana b'umuntu w'igihangange, birumvikana. Ni bamwe mu bantu bacungiye umutekano mu buryo budasanzwe, yewe rimwe na rimwe kurusha na se ubabyara. Niko bitekerezwa na bamwe. Bitekerezwa ko ari bo bantu bonyine batumwe uyu mugabo w'igitangaza Perezida Putin afata icyemezo gitandukanye nuko yari yateguye ibintu bye, haba mu ntambara yo muri Ukraine ndetse no mu bindi bihe. Mu gihe aba bana baba hari icyo babaye, bitekerezwa ko ashobora gufata ibyemezo buri wese atatekereza. Aba bakobwa kuva kuri Perezida Putin ubwe kugera ku musirikare wa nyuma mu Burusiya, afite inshingano zo kurinda aba bana ba Perezida Putin ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Reka tuvuge kuri aba bana b'abakobwa noneho. Ni bantu ki? Amakuru abavugaho ni ayahe? Nyuma y'imyaka 8 ari umutasi w'urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya KGB, ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 7 mu 1983, Vladimir Vladimirovich Putin yashakanye na Lyudmila Alexandrovna Ocheretnaya. Uyu muryango muto wari utuye mu mujyi wa St Petersburg wagutse vuba vuba kubera ko bombi nyuma y'umwaka n'amezi 8 bashakanye bahise babyara umwana wabo w'imfura, bamwita Maria Vladimirovna Putina Vorontsova. Izina azwiho cyane ni Maria Vorontsova. Nyuma y'undi mwaka umwe, uyu muryango wibarutse undi mwana w'umukobwa, bamwita Katerina Vladimirovna Putina Tikhonova. Mu gihe aba bana bavukaga, uyu muryango ntabwo wari ukize cyane nk'uko bimeze ubu ngubu. Ise Vladimir Putin yari umutasi wa KGB, ariko ntabwo yari ku rwego rwo hejuru mu butegetsi bw'Abasoviete, ku buryo n'ibyo yahembwaga ngo ntabwo byari bihambaye. Nyina yari yarahoze akora muri sosiyete zitwara abantu n'ibintu mu ndege, nawe nta bihambaye yari afite mu birebana n'imitungo byatuma abana babaho nk'abaherwe nk'uko bimeze uyu munsi. Bakiri abana bato cyane, bombi bajyanye na se mu Budage bw'Uburasirazuba, aho yakoreye imirimo ye y'ubutasi nk'umukozi wa KGB, kugeza ubutegetsi bw'Abasoviete busenyutse.
umuto witwa Katerina we yanavukiye aha mu Budage. Aba bana ba Perezida Vladimir Putin bakuriye mu muryango usanzwe, mu buzima busanzwe rwose nk'ubw'abandi Barusiya benshi. Ubu buzima busanzwe banabushyizwemo cyane na nyina Lyudmila, waranzwe no gukunda ubuzima busanzwe nyine. Binemezwa ko gukunda imibereho nk'iyi ngiyi y'Abarusiya basanzwe, no kuvuga kudakunda icyubahiro no kujya muri politike, bigomba kuba biri no mu byatumye uyu mugore atandukana na Vladimir Putin. Ni igihe Putin yari amaze kuba perezida w'Uburusiya. Ku rundi ruhande, abana ba Perezida Vladimir Putin nabo si abantu basanzwe, barihariye rwose. Imfura muri bo, Maria Vorontsova, yavutse ku itariki ya 28 y'ukwa kane mu 1985 mu mujyi wa St. Petersburg. Uyu munsi afite imyaka 39 y'amavuko. Yakuriye mu gace ka Dresden mu Budage bw'Uburasirazuba, aho se yakoreraga nk'umutasi. Mu myaka y'1990 ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasenyukaga, Maria yagarukanye n'umuryango we mu Burusiya. Gusa icyo gihe kubera gusenyuka kw'izi Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, mu gihugu hari akajagari kenshi. Mu mujyi wa St. Petersburg havutse imitwe myinshi y'amabandi yamenyekanye nka Tambov Gang. Iki gihe aya mabandi yarwaniraga kugenzura igice cy'ubukungu mu mujyi wa St. Petersburg. Aha aya mabandi mu buryo bukomeye yahanganye n'inzego zishinzwe umutekano ku kigero gikomeye cyane. Ni no mu gihe mu Burusiya ufite intwaro n'amafaranga yakoraga ibyo ashaka byose mu gisobanuro cya nyacyo cy'amagambo. Muri ibyo bihe amabandi n'inzego z'umutekano barwanya intambara yeruye. Icyo gihe Vladimir Putin nk'umubyeyi yagize impungenge z'umutekano w'abana be, maze afata icyemezo cyo kubohereza mu Budage bw'Uburasirazuba aho bari barakuriye. Maria na Katerina bahise boherezwa mu Budage, ndetse Vladimir Putin abashyiriraho umurinzi wihariye yitwaga Matthias Warnig. Uyu nawe yari yarahoze ari umutasi mu kigo cy'ubutasi cy'Abadage Stasi, ni mbere yo gusenyuka k'urukuta rwa Berlin. Nyuma Maria n'umuvandimwe we Katerina bagarutse mu Burusiya nyuma y'uko mu 1992 Vladimir Putin yari yinjiye mu buyobozi bukuru bw'umujyi wa St. Petersburg. Birumvikana yari amaze kugera mu mwanya yabona umutekano we n'umuryango we. Nyuma y'imyaka 6 umuryango wa Putin ubayeho mu buryo busanzwe nk'abandi Barusiya bose, ibintu byarahindutse. Ubwo mu 1998 Putin yagirwaga umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya FSB, bituma uyu mwana w'umukobwa aza gutura mu murwa mukuru Moscow, aho se yaragiye gukorera nyine. Maria Vorontsova mu rugendo nk'urwa se nawe yize muri kaminuza ya St. Petersburg, aho na se Putin yize. Ariko we ntabwo yize amategeko nka se, ahubwo yize ibijyanye n'ibinyabuzima. Muri iyi kaminuza yatangiranye na murumuna we Katerina mu 2005. Nyuma yo kuva muri kaminuza ya St. Petersburg yakomereje muri kaminuza ya Moscow, ho ahiga ibijyanye n'ubuvuzi mu 2011. Hagati y'umwaka wa 2013 n'2015 Maria Vorontsova yatangiye ibijyanye no gushaka impamyabumenyi y'ikirenga, ndetse atangira kwandika ibitabo no kwandika inyandiko zijyanye n'ubushakashatsi ku bijyanye n'indwara zifata ibice bituma imisemburo idakora neza mu mubiri w'umuntu. Ibi byose byashimishije se, maze mu 2015 afata icyemezo cyo kugira umukobwa we umujyanama we wihariye mu bijyanye n'ubumenyi bw'ubuzima, genetic engineering. Ibi ni ubuhanga bujyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu by'ubuzima bw'imyororokere. Ni umwanya kiriho kugeza n'uyu munsi. Ku rundi ruhande, mu buzima busanzwe birasa naho umubano wa Putin n'umugore we wakurikiranye cyane abana be, kubera ko uyu mukobwa we ibyo gushinga urugo nawe ntabwo byagenze neza. Maria Vorontsova ku myaka 23 y'amavuko mu mwaka wa 2008 yashakanye n'umuherwe w'umuholandi Jorrit Fassene, babyarana umwana umwe mu 2012.
bigeze mu 2014 birukanywe mu Buholandi biturutse ku birego byashinjwe leta ya Vladimir Putin yo gufasha abarwanyi bo mu burasirazuba bwa Ukraine barashe indege ya Malaysia Airlines. Kuva mu 2015 Maria n'umugabo we batuye mu Burusiya, ariko ntabwo bakomeje kubana, baratandukanye. Kuva ubwo Maria Vorontsova yacuditse na Yevgeny Nagorny ukora mu kigo gikomeye cyane gitunganya gaze na petrol cy'Abarusiya cyitwa Novatek. Ubu banafitanye umwana wavutse mu 2017. Mu mwaka wa 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara kuri Ukraine, uyu mukobwa w'imfura wa Perezida Putin, Maria Vorontsova, nawe yafatiye ibihano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ndetse na Nouvelle-Zélande. Uretse kuba ari umwana wa Vladimir Putin kandi, Maria yashinzwe ko ayobora imishinga ishorwamo za miliyari z'amadolari zivuye mu biro bya Perezida w'Uburusiya, Kremlin. Iyi mishinga ni ijyanye n'ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nk'inshingano yahawe na se. Ngibyo ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimushyira mu ruziga rw'inkoramutima za Perezida Vladimir Putin, bigatuma nawe afatirwa ibihano. Ku rundi ruhande, umwana wa kabiri wa Perezida Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, we yavukiye mu Budage bw'Uburasirazuba hari ku itariki ya 31 y'ukwa munani mu 1986. Yakuranye na mukuru we Maria Vorontsova, ndetse kubera gukurikirana kuko barutana umwaka umwe byatumye bakura nk'impanga. Ibi byatumye hafi ya byose mu buzima bwabo babikora kimwe. Mu mwaka wa 2005 Katerina Tikhonova yagiye kwiga muri kaminuza ya St Petersburg ari kumwe na mukuru we. Gusa we ntabwo yize ibijyanye n'ubuzima cyangwa se ngo akurikize se mu by'amategeko. We yize ibijyanye n'amateka. Yaminuje mu mateka y'Ubuyapani, ndetse yakomereje muri kaminuza ya Moscow nk'uko mukuru we nawe yabikoze. Aha naho uyu mukobwa yavanye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu mibare n'ubugenge. Akimara kurangiza amashuri yahawe inshingano zitandukanye mu Burusiya, cyane cyane mu bijyanye na siyansi. Mu kwa 12 mu 2019 Tikhonova yagizwe umwe mu bagize inama y'umuco w'igihugu na siporo rusange isanzwe igenzurwa na guverinoma y'Uburusiya. Ibya siporo kubijyamo byose nuko ari umukobwa wa Perezida Vladimir Putin gusa, ahubwo uyu mukobwa Katerina Tikhonova ibya siporo arabizi cyane, ndetse ni umubyinnyi ukomeye cyane wo ku rwego rwo hejuru mu byitwa acrobatic rock and roll. Ubwe yanahatanye ku rwego rw'isi mu bijyanye n'iyi mikino ivanze n'imbyino. Mu buryo bukomeye cyane yagarutsweho mu binyamakuru mu mwaka wa 2013 mu marushanwa yo ku rwego rw'isi yaberaga mu Busuwisi. Ahangaha Katerina Tikhonova ari kumwe na mugenzi we Ivan Kilmov batahanye umwanya wa gatanu ku rwego rw'isi. Mu 2014 ko yatahanye umwanya wa kabiri mu marushanwa yo mu Burusiya imbere. Uretse ibi kandi, Katerina Tikhonova afite izindi nshingano zitandukanye zirimo ko mu kwezi kwa kabiri mu 2020 yagizwe umuyobozi mukuru w'ishami ry'imyigire mishya mu birebana n'ubwenge buhangano, Artificial Intelligence, muri kaminuza ya Moscow aho yize nawe. Ku rundi ruhande kandi, uko se yiyegereje mukuru we Maria, ni nako Katerina nawe yahawe ibindi agomba kubarizwamo bifite aho bihuriye n'ubukungu bw'Uburusiya. Mu 2022 mu kwezi kwa karindwi yagizwe umwe mu bagize inama iyobora ihuriro ry'abanyenganda n'abashoramari mu Burusiya. Agihabwa izo nshingano, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin bahise bavuga ko mu buryo bweruye uwo mukobwa yaraje guhagararira se muri iryo huriro no kumumenyera uko ritegekwa. Katerina nawe ni nka mukuru we cyangwa se ababyeyi be mu bijyanye n'urushako. Nawe ntabwo rwamuhiriye. Mu 2013 yashakanye na Kirill Shimorov, umuhungu w'umuherwe w'Umurusiya, akaba n'umwe mu nkoramutima za Perezida Vladimir Putin, Nikolai Shimorov. Ni n'umwe mu bashinze banki yitwa Rosie Bank
ndetse n'umwe mu bashoye imari, ndetse akaba anayobora ikigo cyitwa Sibur Holding gitunganya gaze na petrol ku kigero kiri hejuru cyane mu Burusiya. Mu buryo bwihariye iki kigo leta y'Uburusiya gifitemo imigabane igera kuri 38%. Aba bakimara kubana mu buryo buzwi bari muri couple zikize cyane ku isi kubera ko bombi bari basangiye miliyari 2 z'amadolari nk'umutungo wabo. Gusa ntibatindanye kuko igisa na karande y'umuryango cyarabakurikiranye. Katerina Tikhonova nawe yatandukanye n'umugabo we. Mu kwa mbere mu 2018 nibwo byamenyekanye ko aba batandukanye kera kubera ko mu 2017 uyu mukobwa wa Perezida Putin yabyaranye n'undi mugabo w'icyamamare cyane w'umubyinnyi mu Burusiya witwa Igor Zelensky. Nawe kandi nka se na nyina ndetse na mukuru we Katerina Tikhonova kuva igihugu cy'Uburusiya ku mabwiriza ya se cyatangiza intambara kuri Ukraine, uyu mukobwa nawe yafatiye ibihano mu by'ubukungu n'ibihugu byo mu Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse kuba barashingiye ku kuba ari umukobwa wa Perezida Putin, yanashinjwe kuba imirimo akora ndetse n'ibigabamo nk'umuyobozi bikora imirimo itanga ubufasha ku nganda zikora ibikoresho bya gisirikare z'Uburusiya. Ikindi kihariye kuri aba bana b'abakobwa nuko muri iyi minsi Uburusiya buri mu ntambara bashyiriweho umutekano ukomeye cyane, ku buryo intambara igitangizwa mu kwezi kwa kabiri mu 2022 bivugwa ko bajyanywe mu buvumo ngo bashoboraga gushimutwa, maze ababashimuse bagasaba se ibyo bashaka. Ku rundi ruhande hari abatemera koko aba bana ba Putin hari kinini bahindura ku bitekerezo bya se. Bamwe baragira bati yego nibyo nk'umubyeyi Vladimir Putin yarinda abana be rwose ku kiguzi cyari cyo cyose byasaba. Batari koko aba bana baramutse bagize n'icyo baba ibyo ntibyagambuza Putin. Bati yatungura isi rwose nk'uko mugenzi we Joseph Stalin wategetse Uburusiya mbere ye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yabigenje. Mu mwaka w'1941 mu bitero byiswe Barbarossa yagabweho na Adolf Hitler, umuhungu we Yakov yarafashwe ku rugamba n'Abadage. Joseph Stalin yanga kurekura umumarshal w'Umudage wari wafashwe n'ingabo z'Abasoviete kugira ngo barekure umuhungu we. Yarabyanze rwose, avuga ko ibyo byaba ari ukwikunda. Yarabyanze aratsemba ndetse birangira Yakov apfuye. Ibi hari abavuga ko rwose Vladimir Putin yabikora haramutse hagize ufata abana be akagira ibyo amusaba. Ibi babishingira ku kuba ngo yarakomeje gutungura isi ku byemezo bitunguranye yagiye afata. Ngo arihariye bihagije cyane rwose ku buryo utapfa kumenya neza icyo atekereza. Gusa nanone umwana ku mubyeyi ahora ari igitangaza, ni nawe mpamvu umutekano kuri aba bana ari ingingo yihariye ukwayo mu Burusiya bw'uyu munsi. Kubera ko nk'ubwo birazwi rwose ko abakunda cyane, kubera ko abagarukaho kenshi, ndetse ngo mu kazi ke agira ko gutegeka igihugu cy'igihangange cy'Uburusiya, Perezida Vladimir Putin ajya agira atya akanyaruka akaramutsa abakobwa be ndetse akanaterura abuzukuru be inshuro nyinshi. Ibi ni bimwe mu byihariye ku buzima bw'aba bana b'abakobwa ba Perezida Vladimir Putin. Tubashimiye ko mwadukurikiye.